enti police ni bia bibi nti mimbo ni din ene eye sabaiwa no ene na ma omo din komo kaka na obo ni mpeni fo amane no so oh abaya no mehunu ena ne de nyame adom anam eye police ni no so ama ya ate no na mo de ni kopie mu eye ewutu senya east eye ofanko court na abra mo de ni kopie mu wo ho no enimado enya asenkuma abra mo ye ta mo be peja na tare o ti da on pre mo peja na tare ena police for ni say uko hifa ba ye be peja wa tare ena ma na mo wo mu no peja na tare no bansre enya asemketowa bansre na egu na sepa Abusia se ebibia ye te almighty Kasoa na akwakoye se ankoye awidisem a na akwakoye ensemonesem ankwankoye entokwa na akwakoye police ni bi na yabo no ekunu nanso ene de news a efi Kasoa eba no eye news a ehye nkran yie pa Kasoafo aye nyame so adwuma wiase nyina na se Ghana nyina ebo Kasoa ba so se we de Kasoa mpa we de oma yade a wo mu anka wo mu asem ben na esi wo Kasoa we de yebo Kasoafo abaso sasa asem no na me de babeso ansa na ebeko ensem ni meso so be subscribe ma channel we too much we we nza no mi adoma no so se na be na upload bia ba unsa ebedi kan akabi abusunya se nyina enim se Kasoafo de oma kom ho majo mu di yie pa Ghana ha de bi kra eka se Kasoa anka be ya anka ye nti omo enim ti ni di from se Kasoa Republicans na ne efi Kasoa eba ne se man se woman bia why no se oba why no se be ma order police wanted list so for 10 good years ni afede yakwa akwachi na enye baabi ase Kasoa budumbram na yakwa ekoche no edian na baba wo ya na se abrante se obey aye ya Kasoafo na se Ghana police for ehwehwe na order wanted list so for 10 years no kwasem ne se enya Ghana nkoa na ehwehwe ne mum amahodo a etwe enho ehye baabi se Nigeria Burkina Faso ene African countries na etwe enho ehye nyina eyade a wo mu nyina ani abra wo mu hwehwe sa baba wo ya wo mu enhunu baabia ne nyina ne se wo mu gidi se enuro bi ababa wa na akwakoje ntino ene wo don sa kan no de ho ka dan a na de se otwen wo sibremi nya no wagefum na wayere fe police won nsema wo mu hunu onia police won de tetete jakora risa mfie makomako eduni afi de Kasoa ene kopie mu se wo mu ekokoche ababa wo ya ne boni nyina ne se or the human trafficking and I say Juma wo ni se oboaboa emaiwa nketotofie wankwala nketwa no e de omo ba Ghana e de bi ko Nigeria e de bi ko amama so ekokobo adwaman na busua ye nkone nkonkoti ekwan a Kasoafo anase police ni bia owo Kasoa efa so ebo Ghana police e ma wanted 10 years ahwe na breno yensa etimi aka no omo a ye de eye sobo ebo mo se ubepie mu eye budumbro mu ase gomba budumbro mu ha se a sebi tafache a omo ye Nigeria for any Liberia for no ye di base bra ebo mudin se omo ye sebi omo ya asawo for no ene omo trepa eyi sanse mami bia sebi mesre eka ni din a okura eye pussy mama o de ba chi mu a oba bibi eno de mintumi enka oba bibi ni din no na ejuma oye ne se osesa enkola omwedi eye enfie no eye 13 years ekopim 17 years na enye Ghana ha nkwa na odi omoba odi omufi eye Nigeria na odi omo ebi aba Ghana ha na odi bi akọ Avoria na odi bi akọ Togo ene ho keka ho na ejuma omoye ne se omubo base bra na ono enipa na nkasa no uhu na ontumi differentiate hu se oye oba so oye bema ewoma na wadane bema ewoma na wadane oba ena a police for omo abucha eye Africa ha nyina so no omo hwehwe no enti no ema eye a police for ewo Kasoa ha se no so no omani da ho na omo hwehwe no atenso no ohina ono da Nigeria for ano ewo eye budumbro ha so no ono so one ne manfo hwehwe sa abayo ne sanse omo kiremu a abayo no ama eye Nigeria for omo wa ha ene Liberia for mo eye budumbro ma ase no atintin bone pa na obi befa eye nkola ni bi na sebi ode omo kobo eye sabesi bra no oye be ma before mo be wie adwuma na mo ye nyina no ubotom sika nyina na eko so we say e bia oni abayiwa na ebeko a owo bodyguard ene nkeka ho ewo ho omba bebo na wamo age ohu nyama nyina akoso nyina no na omo hwehwe no ate no enti police ni bia bibi nti mimbo ni din ene eye tabayiwa no ene na ma omo din komo kaka na obo ni mpeni fo amane no se oh abayiwa no mehunu
ɛna nede nyame adom anam ɛyɛ police ni no so ama ɛyɛ ate no na mo de ni kopie mu ɛyɛ ewutu senya east ɛyɛ Ofankor court na abra mo de ni kopie mu wɔ hɔ no enimado enya asenkuma abra mo ye se mo be peja na tare o ti da on pre mo peja na tare e na police for ni se uko hifa ba ye be peja wa tare e na ma na mo wo mu no e peja na tare no bansere enya asemketowa bansere ne egu na se pa e no mo chicha bansere ni nyina o mo chicha bansere nya afi de na ne ho age fom minu kate a police for de no akoma quarter a ne se eye na wotu mienu a edi enimu ebe yensa nfa ne mbra court na omo bedi nasem na obepie mu eye budumbro mu ase a echen se ebi a obi akopọbọ a wewi na o celebrate esan se omo kira abai we egu omo enimu ase apa nti omo da atida ma eye Nigeria hin na owa ha se wotumi aboa na police for etumi de abai wa na kopie mu e wo court a enei yegusu edi nasema na watu mienu ne eti no ombesan ato asem no so ene nso ebusua pusi mama ene ekwan efa so ayeche no na yede yani ene yaso akwakohwe ne yakwakotie bi no na we that is wo aduru aka so no wo makom hu wo aduru bi anka dem se ka so asase so se wo so wo aduru na bedu ka so asase so na wo aduru betina ya adwuma de ene na won so wo ka so afo amom homre so a we de omachi pusi mama we eye futu se ma ekọ edema abatan se e wo se ye hwe ye ho yi ene wo mo ayeda ne ye ma edema wo mo ene wo mo mba ye nchen beto ye mrade se o maame no odwuma bi wo ha metimi de oba no akwakoye ne ada ne ye mama ne de wo mama ye mpem misan hu ba bi a wo mo de emai we ekọ ebe wi eche no na afi adwuma ensem fata ene ye de obaba no ekwakoye no nti se obi ba wo nchen se wo baba bi na so obi no asusu hu se o de no ebukakoye adwuma bi obi aba wo nchen se obeboa no fa ne ma no ne kwakotena eye ape hu pehwehwe na hwe ba bi a wo de wo ba no ekọ na bebre na no adwuma de mu sei ene ye de ema no ekwakobo ebinum krampo enya wo muti endidi mebe wi eche no na bebre na ye de wo mu akwakoye sacrifice away akwakoye kokobo sema ekọ ede ama abatan na akwakoye enige sem so ede ama Kasoa se wo motimi ama nipa bonefo se obebefra wo mu no o mayi no apia ye hwe se ye ni bedi nsem ye chi bebe kwakosi bia ye sign ede ho update ebeba ababeso ma ye hu ebusia ema re fi se wo so obeja wo comment e wo video yi ase we ne sa na fe we mi abia ono so ede ama me na de sa no ye ne sa na upload bia unsa ebetimi aka afi all social media handles so too much je ho so ya no like no wa share ede ama me makra